Odinglo, kore palieji. Odinglo, kore palieji. Odinglo, kore palieji. Odinglo. Be tutual lutua anameta jolu tutual ke nino matini pochi komu kachele shel unmu kwanya karu meneno la kwe TV kinero matini tin kodong ni amba para bero medwe mabungwen ma alba rio kipiera rio we are deaf ala did ben kit maching chabet duju no abien botu kilok ma pera tek tini wa biberu kilok anywaka ma tini da puto kit ma wajo botu man biberu tam ma ki botu lutua kirka beti an bene abiberu ka ter botu jema anatemu nyoma anarwate kere ikar anatemu wot ma mega mechero apa si anabitir ne botu kuno atawni man no bene per ter tutual ne umir kaka nge enini dong ma futpa palo chawa we kong anakel panelist magitiga kany man tutuala abichaho ki omera achel matiga kany ma ene Mandela ma en tio ben kere kany ni rit pudong unyenye tian maduduong wabero kalo wakere ma en bene no tio kany si Mandela mita pui matek tutual me jalo karni pian ngeo ko la en ben peyot tutual jem mano yin bene tika tim ne bene peno yot tutual wek ini jal kar me timu mo mano ini jala me miotami bot kara si ana meta ko yema tek tutual kida niang bene kipori kenyu tidi ning kama initi yani ni polkare par pabo Yes, the ban afo matera da ki down when kamoki kan mutana na ki let me hope net one at the afo matera da me kwani karu ka watching one me following program mekwa man ila kwet TV kitara kalu kama anati ye pabo kind anati mambe di mo maraj pere o mayot ya na kitawana bena foot yen kere mayot ne di mo maraj pe afo matera man kono pabo maulaya katia no pongeyo dong an la bon balo kare ana tamni tini ben kapagi mo sidong man be ber show mano chet tutwal kai por ki maching gi wan wa ber ye magwak ta kene rian wai kom cha chelo lo si ana mirani afan kare in me la dit de ben ki checking duone petit ma be tutwal da ko la pin patika winyama be tutwal la pinya da pin pange from the audience side. Okay. Lutua bal matie angene kone kapegi mo chidong no gwak bene dong chima be okay atamni lutua man per tek tutual ni nir matini da wan waduk botu kun no wanywa lok man me apa jematiti ma pa payo tutual cheng chabet mo kar wan ber ka lok ka kany ma waber ka neno tampa dan ma papat mo nywenne ikom lok me apa man jemi ma utime ichabet mo kar ni enini dong lutua atamni an ichabet mo kar wunu neno bena ano na pege pajo ka kany ana beru tie wairok man i Kampala ma jemne pe mergi beru yot tutual bot an mekelu loko bot uchi ma ana gware ana tugu ganka kany achi achao lok me apa piani lok me apa eni no chero ngoka uno bena tiga timu dog magacha ma mega chi omio pedong ana beru ki kare me lugu ko unyo gwak me woto ka chil ki dul ma no kwanyo wot kitian gi me chero wai ya pa dong kirika beti bene lok me wara pa ini food question mark mo ti ye ka kenyo mark mo ne mela penyi ti ye kit ma no strategy ne ti kere no ki yobo ne ngo no ki be wor ni ning ka don ki wor ki o ki no jem matika ma en ki be timu gena ngo
kado o ka mano ki neno chalo remo gwak koni bi onyi ye ki bitimu gina ngo mono eno ni jem mabene pe anen twal chalo gin mukare maleng dong an karma ana dugu ingeo kwana ta po beru gin maber twal omiyo ana kwanyo karna si achero wa iko dano kama dano guworo guchere ye ipabo kaka cha eneni lutua gin ma mira waj botu eneni dano chwe go beru tie ana beru pabo kona penyo tampa dano ma loko ki dano dak bene mono enoni no dong karma ana temo bene chut papine ma ana chako wot ma mega ki jo ma no ana chiki gen gwake komgi ne gen gero mutiero ira yo ma ana o wai ya pa chi lutua gene pe yo totwal wek ini o ya pa kunu no nen chalo gwake ituka kidege makab dong gwak pe komi bene gum chi gwak dege ni kichelo upote bien security mati yo ka kenyo pe security ma choko security na tight to twal neno chi omio an kigo mabe ngat ma no ti checkpoint ma chel oneno wang an chungeo cho ene jal uluo an aside mo mako chia man dano mati in the service the ten actually ma en tieo dori imari pikar malaj malokole mari mabe ma wa nying ma en dong tiga tikere beru chalo nying mari cho kwanyo chia cho luo an cho wa la dit ben in wano ngi mabe dong cher kama ini tiga cher yani peka mabe daga tiga rwako wi kama rach tutwal timbe katwere go ko ana chi doko anda bitime chalo ya riemu in nyumir doko piana nyim kun pechete chi an kika kenyo bene ano ni kate nen nong latien manotie latien Acoli manotie kumi matiga kenyo ma eno wajo bori chalo mung ma en kwaro bori peo mir inite loke lightly chi atiu kere mabe omiyo an amago chi awero wi gin wot mano anatiga wot kere chi adugu ati wai kabero mano dong tie pabo kirika beti kono igi pabo kenyo dano chwinki ben po bero yom tutwal pilok ma wot mano wot mano do chake ki gulu kakany ma lawerwori mano wan wangeo machalo rornende vidachana ena ye u chako wi wot enoni kachel ki jone mo waneno MP Mekilak machalo Kilak North machalo Honorable Gilbert Olanya bene ubero tie iduli enoni kachel ki dano maduong ta man aki a political part gen go ber tie dong dano chungi pe ber yom petien lokeni wote enoni uchiero chi ugiko prematurely pieni wote chi uchier chi giko kipabo kenyo keken angeo e Bible kichoini jo Israel guwaro pima apiera ngwen meo the promised land ento kai cher matutut bene bi cher bi no ni yang chane no mwaka ke kwano dwe de fe ken no do rom mwaka che manyor ka dong ini dua ko piny chi no ni jone bene ne jago wor pe dwe ma manak ken mapeo o ikom mwaka ket ma wan ki neno wa kwano kere dong man bene yo achel me jingo chwiny ni kar chao kene bene jemu ken rom timo short jemu ken bene rom time ero no ri an pa ngeo kit ma no yub me wot en ki wor kere ben wot en no wot me jemu chirong ki wor ni no kadong ki jogo dano no ki betimo ngo
and atam gine ni pa America kar maleng ma mi onen yo ngela chen chale wachi ruot me payera man onen David Achana ono eno beru katemo nyurne bedong ni en bedong itiga tich mono enen molok ma okata kiken payo kuno mangeni atam kene ben bikate la kwa TV kagan ma wan piny tampa Lwak madano bikate ki loke enoni beru chale wachi gina no time ma pek ki yubu jeme ne tutwal ma ki ber ka ngiyo ni ka gini ino time ki betimo gina ngo wata ini ka chika ka ini nongi timo ki ngolo wiyoke ka ini wambe timo gina ngo piene waikit me wata bene pien wot me jemo ki koma ubero wot me ni ye ma anangeyo mape don ka no wot tie anangeyo atini no kiram chako wot ki kany era wapa bene pa angeyo ka no lur wot ini no go neno loka distance bene mape piena pa ka ini chaka ke gulu me o kirpar bo ke ken no chaka kende ne o chengo mo par bene ki eni chaka ke no wa mati tieni bedo ngwake nyo imao amaka chi nyo gwak tieni bedo la peo nyo gwak kama part ki eni bene no chaka kene kin emo pacho mano ki wot ange mer tiero bedo tie ma ki chero kitinga ki ke gulu ka kan i chero o kermon kitinga da ke yer mutaka ka ke cher ki chako ki yung chu ke pabodong ka don ki wor ki tian ki kuno ki mutaka mor en benno pe strategy mara chutwal ento kama dong dano chwingo cher chi chwe ye eneni wot en pe ki woro ki o kama no mir ki o yeni moro iket patam pa jom agitie i town council me pabo botu kono ludok nero no tie to twale ni kadong wot tie dano ko woto weng pien dano no yeka to twal pien no ginela wirwori dongi wa wot dong tie dong wachiru kadong chitum wachiru mane eni no ene wot mauno dano o yeka piere ento wot eni potum kakama dong koni angeo dano maduong kirwa an bene chencha aber ka kar ki lok mogo mauno dano do chao kati ye ni eni gina dong per time mape kono la wirwere kono ngo kono tele ko time ko pi mako chel ko ke ngage no anata mni lok eni kong ana chera chech ni ang bene wa ki kuno umiyo ada ana niang lutua ma ana cher ki koma ano security tima tek kuno ana dugu karma ana dugu ipapo ka kenyo bene ano ni mon kidong security mati kuno ene gugeo donyo padano me wot yo me chera pa male enini atawni umire unu niang mabe ni ka chenen gien mano ki waje pien ki waje peaceful protest mono enuni kira ana niang kere concept for what enuni donc chenen peaceful protest ene tie inong peramo tak chero ka jemo wairomo makaro kit mauno ini yero ke ni umiro bet peaceful nyo kitimo yo mamol kacha gwaonyo ini gwar me cher gwa kalwenge ka kenyo ene kirka ke waini wun po cher ka enini chi ka kenyo ene wun cho chero cho chako kwere wai wan kirke ngo wanong wot chi kiguma be ono kitma ananyang kere bene ubero a peaceful protest chi kirka beti critics mo kene criticism bino ma dano wo no ni gini enini kutime mer dano ber ka maro chel ko mier ben kitamni to en magu wor egono le tuju yen bene no chagwak cham kene gitiga neno bene pajo gitiga neno bene lok me piet pien lok ma pa kama nong remo tiga onye balutua in pe jemo ya ka jemo meni tap chicha mu kene ini no ni no remo
be on maka dong ini Germany kwa jem keni ben en remoni on keni moro eno ni gen matie dong ana chero ano lok maduong ayok ki lok maduong ki lok ma ana yok ki ye en ni chochani kun man security tieni gen chamu kene gen gibino kuno no gen gitiga monyo chole magiti ya pa kenyu ma gen gibino gimonyo achole kidiwo machamu kene gibino gi wow ori ikin gi kenyo idwe mo kar dong madwa ngech ma fut para beru ki kar me miu nieno dwe ne ki kome tien fut lok me apani ana be beru ka kele botu kar manego neke ya pa achuri ku kejo mateka dada tigen go wani wange kong dong wa loko bene eri kar ma gen go cher ka loko ne bene ikina kenyu gen go chom magi chielo chok dana pa ki wiye ki mudugo pien madi en magen ki luo gini madini ki wajo ni kin gi kenyo mudugo tie ma mudugo le enu ni gen no gen gi ruba en ka tera panga gi anga gile en gen gi worker gi tongi chika chao kene jeu no char chi do racho gen pol kar gen gi chao gen gi yabu mudugo kom dano chi awinyi dano to rama pa ki wiye ma oberu gen marach tutwal ma time dwe mo ma pebo tutwal angech jeme matiga time ya pa kunu ye ma pebe bien monye eguni chamu kene kibino ki monyo achole kidiwo maka ki bino ki monyo in ki wa at ma megio chao kene dong in ka woti pe bien chao kene ki yung papo gi kwe gini no dong ka woti mo pe bien kama in to ye ma ngeo ma pe ena pa ma peda in rom cher ka mo ma pat chi omio dano tiga deno chan ma tera dada ya pa jo cha ma gen gitiga ma ki luo gini madini jon ete gu ma kirka che pote mo ma in pe pur ma gen gu bion gu no matinono gen gitu gi tuchi ie chigi chugi cha ko kero at ie now gen madong cha mu kene nywena widano lo security tech to twali ya pa security tech ada ya pa matik kamu kene ma chuli peramo kiriki di chen kiriki di wo me chero ngolo doke ie ento mati gi woro gi bien wa yung kama chuli ti ie magi karo bene ki kama security ti ie wala bon lok mo gi bien gi bola ranyi mono ene la peny matie la peny mo kene bene tie ni to tikan tone dano tikan ne ki tikan ne achuli ia pa ento pe ine neno mo mano gachiri onyo television mo ma dit mati Uganda ka ini manu tiga kero loke ini mabe kama leng manu gwak bene politi ka kerki lok ni wan machalo gena gwak onyo regional geno gwak wakta wachaman regional spokesperson kira cheng jui kerki lok report moko mano winye lokom criminal cases baby winyo gima manu tiga kerki apa dano to nyong tong to mulilu neno mana ini bene gen matiga time ya pa ma liet tutwal lutela ma megwale en ma wan ma ticket gi MP kono ko won koma big ko council gi ko anga gi won koma dek gele enini be pegi mo kado o kunu polkar ki diu ki jugu ki bene pegi cher ka mo ge ken bawa mu dugu gi koma ki chimo ikom gi chichi am kene ino chali wachi tigino mo ma wan pa watiga nya ie mati ya pa tigino money mati ya pa ma wan pa watiga nya ie man enini kin
ma ana no chale wachi an chala kwedi ini ano meno ma ko wiya twal pien ti jeme ma gilwo mano chik ye chal chik me Uganda nyo constitution me Uganda maki waji ni executive order for president maka wajo mero gol mere order mu waj meni gini ini pa mir ne ugiko chuchot time president ko berini pangyo ngo matiga time beru chale wachi beru chale wachi tigino moni ma wa ene ko berong paramo chopone mapa ana nyangba pian kala dit lobo golo order ina nga pian dit lobo dong beru chale wachi lo ba me country kiwani whenever God says yes no one says no gini ini kala dit lobo o wajo ni o tema kama enini ina nga madari biro chi jemi ye la dit lobo kuberi waneno jemi neti maduong ma ingeo dots ene ba dots ene wan chala choli kuberi watika connecting dots mogo mapetugo tugo me kwanyele ene kele ene kwanyele ene kele ene karmane dit lobo pipino ikumal me Uganda kaka ene maki kele lokoma pa to duonge ya nge godeno chane ye piano ye no ber nge to polanya magi waini kachal lokom pa under signing ngari kama ini ange to duon ber ti ye kidong jom kene mapapa magi kwana nyingi chalo joma dong no kichimugi ni umirgen go tiek loka pani chi an pa ngeyu pienti wa jomu kene ki ya pa kun mabe gen ki wajini lutim time ini madiku lutir madi bene ki kome bene gen ki kome gen gitiga mero marput gitiga mero waju tam ki kama leng mabe muke ndong kumbiro katio ka wajine kama leng ni gen gipere ki ching mo ke ken we apochon ke kwaro mati gene mari o kwaro binu boru ka kan mago tier lok ino kama leng gen ko wai gen gipere ki ching mo ke ken ikom jem matiga time Apaa ludiru kumbiri enini yen bene machalo LC5 machalo district leaders me jumani kemoyo yen ko wai gen gi pere kita mo ken nyoki lok gi mo ken lok me Apaa kaka inini enani wero chamu kene wachao ber kila peny madon mala peny madon le ene lutua atamni kama wan wati yen watiga neno lok kompajo watiga neno lok kompajo ma mier wanen yo mabeyo wan waromo kati kere mano be pero dugu ikabero me Apaa bien chan madan tiga tena kunu chan ma liet tutwal chamu kene to be wangar mo mangeni to ki lum kama ineti yen bene peke itobi lum man ene jem matiga time si atamni mapeda dur lok tutwal Mandela man enini wiye ene jemme matiga time Apaa donc koni ka yini karte ke tama mege atamni bene be berbe tutwal ni o mirkaka o kwantama mege o karte kergi kamale o karte kama le wa ko le rukit yo ngo o wan warom konye kedwa ke kenwa man enene gen ma anatam ni umirna kelbor tua ini matene Yes, be de ben a fo matek metaka daga hajol dan wen magitika nana waki kamoki kan kamati one of fo matek olegene emeteke nana wa ching chabet tawa makaman now la dit de ben ametaka undak ben akwan kar man a fui me jalo kar ni me cher me teme me o widia pa kuya because only it takes an effort and that is a lot of effort to better your total to take that journey where a quite get makamana a chapel in the board down. Pay yacht. Now,
Kong wa dok wa nan dong iloka jemo ma la wirori okelo ento committee ni dong loko do chero chilingo dong loka jemo dong olingo dong ba pi wa ti winyi kid ngwile mo kene kamo kene olo pen la chincha ki chako jemo ki gulu ki chero ki pabo ento piki o kama pa ko tiene pingo ane ki ngeo ne security ti tight now plan ngo mo kene mala wirori ti kede pen jamoro o we pabo umaron ki kwan ki pabo ite another step ahead but security tie ta ke cha ko pene security ini te tight pengo security ni futie tight di apa kuja and fure no ne mono bal futika time so security ini tie me protecting lo bala wa ko mete ke bal o mete ki ner wa kar lo ner ne time gwa ko lo ner ne ko mete ki nero ke de tie me la ro ko padano ine man gena chel ma chalo wana pi waramo gamone pene security ma tie ko ne security pagamente no and ka dong yene wachi dong ki dia chuli e chado ya pa ke jure and ke ye lo nego ene mede ke na ko dano but security pagamente ti giono mo tie ke nyoma gamente no ngeo eno mar ko wala da pen peti yo mo ma yen e chako bien e chako lwenye de kala e berka go lo tiana cha ana awachina ana wigi lo tiana amete ki gwa lo tiana ana aye e to berka lwenye kum lo tiana cha wen para mo juke mo yana ana mena lwenye no mete tena no ne so gine ene gamente tie ki ching mo ya ma umar ke wacho mera ti ni gamente ngeo ngoma tika time ya pa kawalo dioro rodi mi e madi guwaje ke dogine gen gi pe ki chiye ene geno ma let full gena do mar ke tim no kita guak ana na no kere ena ene ka no la wiruri gen non kon gu kupe ki la wiruri me madi ke nan be angeo mera Uganda wane chao kene ta but ka no kon gero mo ripe ikin gi gena rioni gi bero pein jemene ko don ke jem ki kakara rio wen gen non be kon go jem ki tungo ne wano be wadeg ne gon po mete ka time ke nyingwa ma chalo gen mati okay ana chulbe ki tunkano wuchak bedong jemone wan wadek bene dano wa pomete ki to chidon kon ke nan ka fura da gini ne kai time but gini lo kadana wa ngene mo lo ne piti mati gini ni project mo ma ngaro mo tingo ka timone no chi pigdio no ma be lo ine gel mo mara da ma gamento maro onane gini ki chobo yo mabe pen gen mani aye lo tela mi amor kumitine gipere ke duan kuji pen ker in wachi lok la kuana duon po kai o kamo dakbe bi chako no ngoji me mogo no ke bi chako mo ka threatening kuoni ke chako voro kuoni ma pio mier no bet katime no ti dano garati ka dano chana ya pa maraja de da aberu kana no aberu ka unyo lok mo achel maluka ke jemo moti ma food and ma ineti Kampala ne jomo kene they took that initiative mi berka joko chante ne marmi supporting jemo and chana go pere jeba gi wa kumbit awinyo la diro bol simple man berka logaye oluo be wanying dana yeba I think it was in one of the radio station net after that video ne kamone tena no ne chi man nyorne wana chule don watika na wono ko dano tika dano chan mu marke yini yo me konyo wono dano ama gitika dano chan jomo kene gitero kara mi pero me yupo beberge ine gen maraj da mo yorni en pe tamo pe joma tika dano chan ine gen mo maraj ma pe be total nano ti waka ge kan manok no e wote kelo di mo kene ma no ti ken yo kono ana foya duoni pere atam ni lok mabe total lok me contribution and anbenati group eno me jamo jamo word me jamo pe nef Apaa I think any in group matie anati group anani anero contribution tie kirka beti man kada o me ukata charwa nya tika temo chwa jaman magiti ga jogo chen hento yen ma anane ma be ena ni chena enuni kitiga joko neo no kinyi me
miu coin jo matiga de no chan e Apaa erpe me miu coin pijemo pe kama enoni mor ene gera keta no ana neno kere nyingu pe ene ki kwak keta ana interpreting ania kere kache ne kwak dong tim me charo le eno cherche tim me man eno ni tiel mano ra twal ma wan Acoli mer wo kwanyo no je makama ne man ko awo chu gena che anting je wa lo ni la kwete kan chiane me big one chiane ma ge mio me big one pe yes pro man ni do me remu on remu bien mate teme ya ba il berchar wa chairman ka yi to ne do chiga choko chiana me big one chiana me big one pe to kere ani no mo chiane mo ma ki chogo me big one ma ara ya una chiga wa bor dogle ne wenka chi donc mistake ko bichero time ki bot la tiana nyaka ma ruenyo mamane uchero chwalo nama maraj nama cha ma ana chwalo ye big one chane uchero inama maraj endo atemu lupu ko nama eni pian chochot ngate eno tumengo withdrawing kiana eno kwanyo cher tiu kere ne uchime bere eti le chen ma med kitemu kwetu lok kachane eno di kido me wacho bon ngate be ona tiki chuny maleng me wacho bon ngate chena ene ba chena big one ma impe to kere no twere dua ko ga kan we ana chwale gang le we okon ata maro no gien ma ana mer wajne bot dande ete kwet ma mega ketani ankere nate ne chalo uri chabera rio chabera de koma pero ma ota big one yana me big one pege to kere amira nuole enini kama to ne ye mu ti amali talo kama enoni in pay taking advantage in any opportunity taking advantage menero ni to kid you the moment him kimon wano rat kuno perwat an babana karma babana to jomu kenu coach mata ki yom swing piano do no swing di yom le lok ngom dong gen ko ni gen ki beru ki twere ye ko ki bitim ngor ko dong ngom dong ko ki bitim ning jomu kenu ker radio gang ki kuja ko power system miel ko te ken yom swing yonge gen mutime ere kar madong ti tiyo dog yo poli weng jomu kene ku gore manu dirma me no waket ware kom giba gore on gi wajoni gen gibero ka beru pen gibero ka bana chawa ge mer ke men ge allowance me pere wiliel man weri ba pada jomo ma ge paw ge pa mer ke me bot ge allowance ento tim ma jono tim menyero to bana ko be ini awani to wa yati bi awai bana cho mara o to mo wen wo gi me mo kere ma go tim mara jo to mo gi pe nano so jeme maluka kilo kom to gi pe wa nga ge de to be ka tim mara jo ma chilu jar ke pati bani ka che nen chena ma won ber ga gam di ko dano menero ni o guagonyo wa be lok ka don we ka che ne no te akwanyo me konyo dano ma no giti Apaa ga kenyo ero won wa jeba
utega rwako ran ma mu kirka ku bi report me kom ere kom tin wote apora neno chi Mandela atami loke ini kama wan ti yene ba loke duong ma ko ni ka wan ma share comment section mano wotiga kwan tampa dano pier tek tutwal yo mer dano ka to kitam la dit de ben network ki kona yedong ya anana etuki ruenyo pangyo kono fritie onyo ipere donc bena nen chalo edugu kono network etika yili kono chimi apateniang but alego ni eduk panetika loko geno mama piera tagada da iti kama piera tagdo ingeo dana kagiti kama pigite go ber kama chol Mandela yes pangyo ka itiga winya atika winyi but pero me majo meme ke ken ene tie ka kan na wunu ngeo kori city wa makil luo mer city ero put jeme ma jima duong ma put pe wa ber city ma to ta cha mo ke ken bene la bo pe ni tamba dana neno ya chi no frite metikelo yes ya lok ma ana tiga mede kere ene lutuani ko ne wan wakati wunu ka miyo tam wa miyo tam bodo tela ma megwa chalo magiti ke kwar wa miyo wunu tam ma megwa bodo tela magi yergia yera magien ko biri bene giti ka neno loke eni mamukene kin gi kenyo bene giti ka neno political gain bene wa miyo tam bene bod dano ma podwa man jo mano cha mukene koni kibiti ketge yo marach atamlili ini pier tek tutwal tama megwa niu katia ti kibena dano magiti Apaa ka kenyu pien joma ono giti ga pu i Apaa ku biridong yo loro ruit paera mo cher security dong tek togi kome neno aya jomogo maono dongu ker chamge magiti gwagonyo gud chet ka doine gwagonyo gud chet ka timne i Apaa ka kenyu ku biridong ruit yo pe manyor dano ubideno chan dano be beru kech je maduong bitieme malupe jomo ker ma no gitiki ngom ma megi i Apaa ko bidong mono eni dong gen mado mer wiju wili ye neno piane jem ne do cher ko biri cho cher sinyo neno si atamni tama megwa kaka kawan wabe miyo wono wa miyo i area li enuni wek kadong pawa konye wono ke kenwa angam bieno ka konywa mana in pier tek twal kirka beti manda be loko bena chala la lila pian man lok ma ana winyo ma pengar mo kat bena ka wanyu ne di ben gene eneni ero tema ka man wek ba ana te loko ina te la kwet ana winyo loko boka mata oni bena pepe kirka bere jomu kene mano kitiga nenwa gibi fo ene ni uteme mape ana winyo capable madano tiga bogone ni ikarama nek utime ikoma Acoli man lok mana winya pengar mo ting chalo ni gwagonyo and ben atiki ngej mo nya atiki experience ya mera disclaiming dak ben ka ini winya ni mo pege kwaone mugo ni mo ka ini winyo ka mo dak kupe chi dak adane gwa no ti ene karama nego neke magi neka Acoli bene
Kien bene ku gware. Chalo kien go chiero bene. Chidong en la ko lok money ni teke makwo tiaga kine eni awinyo ni otime ma gine no time ne chalo wai iwel maramo piera rio kiwie da maramo piera rio kiwie en ki yung kwija bene anange me ni Obutime wakisa, I think chimpa de band cannot work okay. pitima be to 12. Oh, Idugu, okay. okay, e Okay. gaka winya no te ga wajo pat mene. Akup No furiti wa chine time to lila mone. Okay. Yeah, ne do e part ma do ne merwa en kum lok mone cha inge dano piara rio. Chidong Yes. nen charo kar ma bene don ki yope ki yung ka kany ki cher bene yung la ka kunu ikit ma cheng ji bene ki biro kere yung kany ma ki neu dane kunu bene cher bene ne jalo ki timu gin ma chi chal kili enuni ma kit ma report to kene ikit lok ma ana bera winya mera apika le enini yana nena yung era chen bene dutela magiti yung inside me mari ajumani pingi bene po beri yom tutwali ye lok tieni cher bene kunu chike duwako gien maki wayo kile mono ni an eye for an eye manne chalo ki kwanyo maromo kwa kwa piera rio bene ki wie ma gitika tobe telum man gien ma ana winya lok aboga dong pati ki chadena kamo bene pati ki moke kamo bara winyu bene pegeo ni omer an gien ma winya awaj bod Lwak angeri chamu ken jo ken before ne jo ken kwa konyo pe bene before ne an me achil pa mar ni remo miro ony kono nya choli ko pa mar gine enoni dong man kelo wi wapene to kamio kayenyo yo mabe nyo kamio tam ni yo ango ma wan warom kate wunu kere wa wanero ni gine enini otum la bon ony paremo madon kar kir mado time kere mani ni begina chel mana tam ni koni kata mamiku mawun tika choy nega kenyo tutua oweke enuni ukare dong maleng loy duju oweke ukare maleng deda bien Acoli mati Apaa bien madiu en kunu diu an mati gulu ka kany Acoli mati area mau jong tiga yelo ne je madiu en diu an Acoli la wore moni en maben yang pobelelo tiga cham ma megeo ma pet tiga loyo en ni enu ni jema en tiga diu en bene tiga diu an chi atamni wakati wono kitama megwa ma pewo beri tutwal pen kira waje kede tiene ni show ni ini omire pewo bet bo chidong wa biber ka donyo ati ka kwano comments matika kany man bedong kero an chuchok ya giki pa jimim ma ana taw ni per tek tutwal ma ana chumi igi ikar ma ana tem wot ma mega ma chero ya pa chal an la did ben cha buat bene ki ye cha dugu dak bene kono balo tuwa weka wachu kang mandong en kira cheng ju wa waje kere ka kanyi kirka liel ti hot bene ti kamo kene ma olo loge nyero
Mandela ini ro kwar ke ka mi ini tika cher pa ka tong to dong ko cher winyo eru ker me o koro ne mudu ko ken la ota me mudu ko ken la ota me kire ne ar tikere ka kenyo Wow. bien security chan an pia ne mana yang ene bichwale la wai la pencha ni ngoma ti ya pa ngoma ti te ngom ka kenyo madung omer ki tiaka ye joma ki tia pa ni kina ngoma ti ka kenyo neno ka kenyo eno ni atane wona chole mo kwano mabeno utie ki yo mabejo me ng'iyo piny kon beno wun ko konywa ko ng'i ko ng'oma tite ng'oma pani kon be wan chala chuli we waniang we kati we bichako lok dong chalo puin mone mando dong ichako dong lar lok nyo negotiation wa chako kika kenyu beda ka cher kama bo piano wa ng'iyo ng'o ki ko mano tika time pian ka puden le pupwa le babany eni wo bi loko gimo mano be ter tu ma pe konya ngarmo The band article pain. Now, Ian may charo kono. I believe ni pay donye Apaa. Chok Apaa. Pedonye. Chidong joma geti ie kono ne kodong. Gera mo karo kening midugo wawa. Peki yili. Karne tek maraj no security rom komio. No begi ngeo kong in chenju you know in ti ie kenyo. Mayot ka peki ye donyo. Jari donyo ke cher kwe no iti cher temo ngo. Ini agi kwene. Ni mero ngo ka kany. Anga ori. Tamiti tama ngo. Yupiti ni ning. Tineno we. So le atama na ke nena etika cher Apaa ke penye la kuri la penye ini. Jalo Sida Apaa te barracks. Pen la penye ma ke penye ki ngata te donye barracks. Eno do. En loke ene ti kom loke kom piane ipenyu wini kache na da security checkpoints magitika kenye bajal unotie ni pidana weng bajal chipingo ka yenda churi dong no jemne diu in dong la duju margi awa gi la kuya gi bien gi bola ranyi wala bon ki lok mama ngar lok ye wa security mama inde ke winni dong tin gi chelo ma di pen go bien ka temo ka monyo chole pere kiri report ke indi winni gi bot police dong la pen mo kane tiene ki side pa mati kuja bana security checkpoints bana tie ka je pere ka ti side pa chule ki kan tiera security tie checkpoints me duan ta ye ka kenyo neno makai bor ya chel dong pe bor maria ene ba ene ti project pa gamente gen gingeo ngoma kitika gwakone kono ento legama ubed mera chel ki kane la kore timo ne men ko dano ne aye kwanyo ko pa dano wa koremo onta na pikiti tiki yo mabe na galan ene ne elmer ke geko gamente ka giti ki geno mama no ge mero kono go biena ti go wa ki dano no ba gena kaman tie ya pa kan machala won Lwak gin ma wan wa mero ki bodu en ngomo maro ki tim mun ko dong mero ti kwena ayo enda piki bet kan na ko dano na ga line kaman ene no ene de gur komen lok ko gana Mandela man pe men ngola kono yupa ga meta nyoko wan pe ke mok enani ero gin macha ken dano wajo ni rombe de yupa ga mente ene kit mano chao ken security tiu kere ki madi magi bion ka monya chuli maber chale wachi gien bene gwak ge ber security pa joni dak bene ka joni gitiga bion ka monya chuli ina we mono ene miyo chao ken down biru kila peny mugo mano petong kupe mabe ento ini loko kom loke kome kache ono gien geramo yape kache nen loko mo tie itengom yapa ka kenyo ma wan po ngeo
ka giano no giram tem nen ne mabe gen gu kato keratiti tigo wailu tua gen matie er kiti waje ini were pikati ki database maki kwanyo Acoli magen giti ngoma pa li weng wa gwak ki dong mari mauno bene dong ti Apaa chigi wachi man eni wan wo bi mini wu gware chilling makunyo chilling ma wele enini wel barri munyo wel sementi munyo ngunu ci chakwo kamu kene enu ni dako kititem enu dako winye manu ini miyo compensation iwel marwate manu ngat mon mado urwenyu gang mamege romo chier chako ki kwo kamu kene munu enu no dako winye entu kare mutika onya cha duchu lok mabene dong tiku beru katye u gene o ling mana nak ene furipo ni wako ling eni no da ko tuke dan mo keno to atam ni ini param beru gen mabe 12 bot 1 chalo kara cha duju wan warwe nyu dano karma kon tiga ka eni ni karma ne ubertie ne mapel beru be 12 ma negalany mano cha keni no dul ma muken kirka beti bur muken bene winya ni neke ini dong pe beru adwige ken neno pian we ngol dog dan muken pen guber ka lo Kiswahili eno te dano magito dano ki ter dano ni umer ki gena ki cham dano magiter ki chubriani iloko Kiswa chile enini loke mere duata ange ni mo bikati oloto jo mano gitika choy loke eni piny bene no tie atamni Mandela loke duong inyo loke ka chwer chunyo kama ini iponi no dur mer kala ka radu lok mano itibirja we tika dada we jo matika neno ka ini ke neno matine chikon wa kwa chier wa nen comments padano gen madan tika wa ne kibot wa ka ini wanen dano manye dano manye chom chom chanraj job tika wa ni I'm following you live from South Sudan. Opo matek word ma pilopwa ke nir matini. Opo rot ometigum. Kidong akao Lois tika waini. Yes, that's true. Pada angeo lok menma en uye kere ero angeo ni tikin lok achel ma wano berka wat nega ka enini. Malupa kije matika time Apaa. Kidong MJ Pelvin benatika kany. Matika Wainene, nice to see you all guys. One for Matek to 12 Pelvin. Kidong Bosco, Okot Benatika Waine, Laditi Ben, Kimandela. You guys, you have done a wonderful job. Be blessed. I am praying for you guys for more blessings from God. For the 12, any blessing, and America dan ko non ka bileka kon go mi akon ko kon we ka ko kon mon kir ka don ko la per nyu go chen ti chen ko we ka beta ko kon amana tawni en lega ma per tek lo madam yo leg para apoy ma tek kidon adiga kan ki man dano ma ti bene okay man actually tradition forum TV Matika wala kwed it's Jangole. Okay. Jongole, sorry. About the weekly Rodi program, can you and Tarpalo try to bring in different panels every week? We need different faces and different perspectives. Thanks for the great job. Man Mera man Jongole apoy matero mera ya Paul Karatami ano amar tutwal kid mi katekere ya kidong Bosco Cot bene sega meteka kan kun watching Acoli leaders is paid off
the locals is the ones suffering in shortcut, just talking out of anger, but we are being played. Wow. Ata Mandela man fu dara lokom Jimmy manure muti ye. Kayin la tela chuli mo ma in tiga kenyo ma in gama chena mo lokoma pa. An pala yi ben pedara ngar mo ma guak kone guak bil chwalo kit gi mo e komi. Era nge amir mede nge ni itima raj. Itima raj. Itika mading. Irome lo e pikin ni. Mano mero wake and phone. An assurance. In la tela mama in gamo chiene. Iremo matega onyi i achole ko biri. Nge mer ni. Ubelugi. Ubelugu lutini. Ubelugu lukweni. Naga. Man pate lamu ngarumo. Erka ini nge ni ini temu gena kama ini. Nge mer ni. By default. Ubelugi. Abon Thomas Wood Mogi tiga waini mantimarani ki alany magitie ka bolone iko Acoli kaono nitin mio menek eguni obedni Acoli ayetie ka timone iko mari onyo kar moja onyo mari meno anena kit mir anena kit magin tikere anena ni labon timone like I think it's just concern ni kache yao no ni Acoli ena te timukorgine enani ono kogi bi logo ngo nyo dano bi wachi yeni ngo chomu kene in nyo gwaka mede gibi bergo bi nena kor magen gitiga neno en magitiga nena Acoli ni mana tawni la peny ma per tek twal piani tuato anong liet ba toni liet ya toni liet twal Danton Daniel Tigawani, that's very touching point. You guys are airing it out. Watching from Bangkok. Ofoe swal jal ka movie man mawan wanen Bangkok ka kwani tika Kenya bajal chimiri igwa ka maraja. Pian Bangkok ka tika ma eri chi jong walwar ye. Baro po twal tama mege man ki kira wani cha ken bene oloto kena kanyo wangma ibunyo. Chi one for matek nen waki Bangkok we hope ni Thailand ni community yeni kartima be opoyo kidong ukelo Joseph drani tiga wani very unfortunate, but I think government must come very clear with the reasons why there is killing in Apaa. Strategies to end this problem. It's very true. It's very, very true. Enuni ene tamni kanino mo ni uchakate ba. Chikiru wa wane ko me bena wa chako olo. Yam mo mangi chako kore bena botwa. Pien ne oneke in ga mene lingo. Ne oneke kore ma ya police car ke reporte pe. Angera kini na tema winyu bena radio bena pe. Atamoni chimpa la dir de ben dak bana ucharo kimege mano ko isiti guluwani beru kamano but okay narame chako kwana en comments ini ni pena de hanana e pore lo Yes man majgulu
Man my actually tradition forum TV I don't think actually elders, religious leaders and MPs are serious about resolving this Apaa issue. To be honest, they go to Museveni, get money, come back and lie to the ordinary people. Kache nen ite tim kama any bed me you pay. Man in the word many ye bed me you pay. You don't be looking now. Tidak ben di ben. Yes. Tampa la diet nye ocho chamo de kan Jongole. Jongole, Yeah. yes. Ameta dok kamo ugurie ekum elders me actually kidong religious leaders. Gian me achel ma anano wache elders me actually ki religious leaders dano kongo marogo bet pin ki yub like mo ma lega ene mano ki be lega ne umaro beto chalo gwake ka underground ge unye ba peje gini mano ki lego pe joma giti ya pa ma ene ne ki kelo ma chala chude dano ripe nano we kenan ngomo mar ke team pen amaro winyo lega pamera gara waj nying tani chamo eno food pa winyo kamo ke ken ni mono ingeo ka chale chera or lega ke mio prayer request food pa winyo ngaro matika lega pedano me apa me chalo ke mio chalo or lega gi onyo radio gi food gara pa winyo pa gara meta judging but anano pera bero rombero tekak ki olo ki chwalo lega weka gen jo mageti apa kujabe kon gi winyo lega makaman bene chogo olo chwingi gi ngene gi pere ken gi machalo dano ma wawa ma bojo ket gi kitika lega bene pigi ano ine pere tek bene bene mono gere kita ana na ano kere yeah. Oh mera mandela pa mera boli ba kanicha magetika kany kone bolo kone bar mage gur de van tien dong time do kele wiye ba dong bero tipa bo dong kuja dong mor ba kuja dan ma tiga teme tien gaga eni pebe an ni chaka di chengolo chima mega po beriamo ma nge dano maduong kone kache guak chamo madong no yape chi dano bene biber ka no wukol man mano tero ngamu go chim maduong tutwal chi maluo kilo kom lega ma ini iwajini ba mera pa mera bola kaniche magitiga ka enini kono ibola mage guru kono igibati kono ini erika nicha madong gwako nyo kichweyo sementi kumbiri enini loka da dong peke iye Baby no Korean enani gamente gamin kanicha kanyola tela kanicha tuge ti ka kwero jema rejo magwa konyo tiga time gamente nyogwa jema tiga time lobo mano perwate kiket mano lo ba mir kere gina no pe gin madong lu ponye nyo lu diru ponye dini polle man pa mera lok chare wai weng polle gitie lok ene me ponyo in mandela kid mo mere ini mi kere chena gi kanicha tinene man ene ponyo mo mere in mandela mak matega da kid mo mere ini mi kere gi chena kanicha kid mo mere ini kere mapul kar in pe karo kar mano mere ini mi gi chena money kanicha mano loke bero kong ma achel wa kawaj kong ma achel be lok me tait ko lok me offer tree okay offer tree mer it's obvious lok me sacrifice lok me ko when you subscription item subscription is subscribing ke gena ke some arm of the church no kono temu gi money no ko kanicha tiki project ma part in team subscription man energy matiga teme so in work in be ko be ni ngar mo mano be bien ko ni local lega pa ma ko no pe kel chene
ibi wang man in America watch you clear mapat ke eno ni jemi ma duong ma an chapete en matiga chake mado chake o tin ki ching chapete abikelu lok mogo malupe ke dano mago bero chuchok e tekanicha e roma la mal ma jemu kene ma wan mo bikate kere o mer ni okony kaka tiwi kaka pen la ko loke puane le ka moga ta ma bene pedok nyang ter ma bere twali o mer lutua mer giko pen tiga mer chanda mera tiga mer chana mera ken tiga ket madua ta tiga ki tiga dong kenyu kilwa gi je madua ta Mandela matiga time kila ko loke lega en moga machao ken no peke nyang ter ma bene si pene cha gwak chao ken gwaka trashing gena idea man yin kat kere etro atika neno possibility capability pagini enoni man ene pada ka kwer tami ento atamni jemine tika kenyo kone moga eh Aone wago time anano bete tako kabe berutie. tek Pan kirga ke tim ba kirga ke tim Mandela Omar beru gimo mano pegi tim gi chunya da no ke tim mer me nyute pian ko bir Mandela do miyo chalo tam ngar mo dong chier reo ke igina winyu gini in la kwet mir kon wa tem tim ne ko sinana si peyot to al no mera peyot wan ti kamaraj. Wow. Angara anano mere machalo nano mamega pina amiyo tam kingaro mono charity. This is a disclaimer, but I know Pierre Cat. Machalo dana omaro legi pila ware ko. Yeah. Mono mere nano mamega. Wanan comments mokene meta nyim. Wow. Mono lok pa jongo le daw utugi sparking kit discussion mo ma pedong to. Yeah, kidong bere kar moja TV tiga watch kar moja watch TV tiga wow. Yeah, afo wow nene kodo karega ko pera ni ang mabe pera ram connecting kubiri. But that was Chawa that was it was Chawa Rio kida kia pedeka bichel. Yeah, ofoi mate. Kar moja watch TV ka chenira mo no koi ramo kupe kera de la kweta kanyu wa agera. Wakong kupe loktie ngomir wa loko maduong. So iramo dropping number ni number en matega word penyi kenyo bene iramo tikere chi e kero iramo choi WhatsApp si ana no chi wa kupe si wa neno gen mano tie ana be yare bore pedara mu par kar kere wang yamu kakany odojo ke tiga wani Madi should remember that what happened then what happened to them in 1981 and 1982. I pray that such a thing will not happen again. They would remember Captain Ojukwu Delabo Duong militia and Wang Peding militia. Mandela pangeo ka ingeo nikar mo kong bene mayro bitugu lwenyi ko Acoli chikar magutugu lwenyi ko Acoli unero Acoli beno ne chalo
era cholo cherje biete che go dak e mari kunu ma kar magen go dak go chero che go chot mon marach mago bolo mago monyo amadi mago nek ma peto to mago mago mon bera mago du kerka kan ma mo kana dong winyo nying mo ne ali mari ni nying ma ali mari piano en dong ki chao piano dong ki wai man do mir do dong chala bol man in ali ma mari okay yeah but I think man pe ma pa but nying eno ni pole ukate ki etemo temele eno melwen yang chan ma mari gu tugu monyi ko ma chori ka cholo dak kono chigo chego ma mon en gu dugu kere dong en dong gu chao nywal ki mon mo ma dong ge ma ingo yang chan no ge ma mon ma la teno inga ge enin ti kar melwen bangyo ka ti nge chi eno ne Abita mo when you story on ka mo chana da yeah barobuti megere yeah we are don't people yet 12 atiki la tinga mo ne manaka kido pio David Benatika wachi nice program di ben one of four matek lucky kidong bene amen Dennis tika wani thanks one of four matek kidong bene okay o dojo ke tika wachi atie kitam mechako prayer altar pilega pijo apa atamni ene yedare no be atamni ene be kongdong anatamni kongdong kono ine la kristayo kono in la tekwar mangene lega gat ene kongdong wana chulu watemu wono bene kache ine la tekwar kongo bo dogo bol ba kongo tui iwa kej mone ene kongo beru bene yen lega gat wanga ine ba jone tin nongi lanyo mere dong tekwar ma megwani ba tekwar ma megwani bene no tim ki chiara bene pe ye ya maka jale in la tal bene pe ki ye in beri community man ka chere timi do raj ma in la ye la tim ngo bene ki riemio man ko beri dong lok me lega in do bien no tu ki kwar dana ino li wen ko in la me yara chuli mano bene pali mo bene pe yat mer ma in mi me konyo dana ma en yat in be mono da kwan chere logo dogo en panadol gi kona nga sirap gi mo ge timo gi indo ichatan man kire pol kar ke kere dano ero kai kom loki kom te kwar ma megwani no tie full governance ma tiu gi jemi weng lok me yor kom lok me kwan lok me nga gele ibno tiu li weng ma inino bene in dano mano timera kirne pe nyao dano ma in pero la tali in la wol ki nga gele in chik bene pe ye neno ka in la jok mi winyo ki wai ni witch hunters tie maka ini ti dano makirne peka kare cha gena kar mu kene bene you get banished from the community enano mane ene je mano time ero mandon ko pere piane don excitement man ma wan wati kere don ko pere te kwar wa raj ma da ma je ma tiet ko ngo mor kirdo ti tim je ma don ber pedon mer ki luong tiet don ki categorizing ilok ma tiet si atamni lokfu dojo keri ina kom tam ki komen mau mer ngara che chero da kong don kama tila kristai ne ko do ket alta ne kama in itie mano in gwagonyo in la te kwar konde kera bileni we kondo window gi bene wange mane enini per ter Karamoja watch TV tiga wani. Thank you so much, Tarapaluo TV. I hope everything will normalize. God bless you people. For my text as well. For my text, pilega mamigi. Dojo ke tiga wani. Lega man obichake. Igot kilak. Ana chwago. Achwago ben. Achwago lega ne. Achwago. Achwago. Ana tamani. Ene nong. Damu.
dan mo chal Mariana bang ma go cher go ruenyo e got ke lak kenyo ni won kong do kat bene ke kam no ruenyi ye ni kong be duk dong kong ki titi ja ka ene won Mariana bang ki kona nga e go ni wono weng mo ti got ke lak kenyo kong do a wek bene kong dan be do wek dan kong dong bene kong dong ki tiek lo ka kong adam pierte tam ina ana chwako ingeo we po abena na move mo ma kipenyo nye na a chidong man in kona en mo waina ana logo tama Lwak chi lok me lega makaman umaro dong kong Lwak wain dong kong dano kat chalo gena pera tak pe ingeo lega berong peti lokane umaro dong kong ke yup lega one mo man dong amero lega pe japa kare or lega ramo chalo prayer request gi ki lego mono ma ki kwana nyim dano pera tak ba yeah yes yeah but just a chance this might not be relevant in this discussion. Already are being mentioned here. My question is that what is the position of Rod Achana? Is he still our Rod? I don't know. Maybe he said, is he still out Rod? But I think he was meaning our Rod. I was following a possible change happening in due course. Jesse, kai no kare, try to follow some of the programs ma waberka holding in the past. Kwa TV guitar paluo. You may get some relevant information. Ma konya orogam la penye ene. But all in all, what I know ni, there is a section parwori ma do not approve declaration pa what Onen David Achana chalo ene put la wiruri kidong section parwori ene bene of course temporarily no gen go wai kong dong gen gi ye kong what David apere me atiak ene kong dong o hotel rodi mukene ni so futik jono moni matiga tema ka kenya makache chere nan elugo loko chani to them currently la wirwori ene tie ruaratia man David apera kadong ware of course beside ruat payera machalo and Nen David no bene ki yung bara bene en bene put tie la wirori bien en ikachaka mo beru tie ma en luo ene be beru won come ene beno declaring put me en itie la wirori so look at one maybe you try to follow some of these articles mo better katikere may help you Ojok Dennis Chikawaini greetings to you from Dennis. Wonderful work you're doing. For Matek, Dennis. Oh, Kidong. Wow. Thank you so much here. Super sticker. Obino. Keyboards. Omeraman and Changole. Jongole. Man. Acoli Tradition Forum TV ma en umio dola bich kulo man per tek tutwal super sticker ma en okate kere mana tamni lutua umir watiu kere bene me wako be la bol let's always you know this is the best way you can support us and bena no oroki mo aker mutaka bene wa wor wa chere bot pin kama papat meno tam mano tame ni tam mano konyo kara kidong je muken ma papat bene no tie mamer wan wa tim chao ken ben wa no kere ki internet chimane ini poch twal bori for mate kun en wachini peer character lying on the side
raising his hands while saying, "How is it going?" Jerry Mirko Chona took him up much as an padara metenya mo ka to meaning okay. All right. Again, actually, tiga kupu one of the things ma wan berga wanyega kan. I think maluka kilo jo mano check work chao ken gi chair bola didle work e gama cheno en krana ne wate wajere ma en be o chwa te o kado be kitama megene gi chair gi gama cheno anen gi duka ino dong gi tiga gi dong gi kita kormer ko gi mo cheno tie jeba enena ya en kwet ben wala dit un MPs mo ti kenyo kan ne mo ma dong ala dit benda keja we tigi data o mo ma an ben performance pa MPs bo kateva okay pange kenan statistics ne performance ana be don yela chen entru ticket jo mogo en ugam lim money benegi tie ticket data gi okay niene bien ger amen Dennis betika wajini omera lega tie ento pedano duju ya banyo lega dong tie dano tika lega kidong the lies Uganda lies in man mabwala ne okay tika wani lok me apa kya gago miru ribe bor lutera pa Acoli an pe chwa ko lok meruot o ruodi bat gien maruora chana gutimo pia pa omiero pe kinye ya eneno cheng cha ana wajo ni maput pia ki cha wajo ugike yo gi ngage ni ko mir ki nyang kong era achera no security ter madan maduong ma gen go war gi ruot be including ruot bene te pier dan e weng te pier tin anyway so in ma yar kor kilo dogo en po bergien mayor so kado nen ruot bene chero du dugu dong ki koyo bene ka meno oniang ni security timater maluga en kira title ma mai watie nen matini lo mo dwa man tege Facebook ma choy wajini ka loga tie irot loga bibedo dit tutwal i Acoli Mandela an pa ngeo kira ene lok ene ti lok mo ma pack full ba pek ba ene pack full pek ene lo ene eloko gero ma pack kane ma wachak loko ne kumita be kana pitu dar ba ya an cheng ja bi penyo la peny mo ka en mangene rori ma cheng jiwa berket gi i forum achel mir kongu konya go tiata lok eni maber fut pa be ol penyne ruora chiel rom toro ruoma rio mano iberu ruot kalam dak bene rom beru ruot ma more la peny ma pier tek ma an mere kong ruoru kama piani la wirwodi uberu ruom par ruot kalam manu ini tiyo ki miri ma ini doro yu pakamente onyo gwakamente kupe kiri chika che nen
kama enoni in ruot umiri todi makache nen dong gwa ruot pen ruot mir bet very independent pero mutara rioni kamo ti komi wek kalamo kai ti kalam bete kalam bena ruori kalam ka jalo yo ket machon don no be pole gi pe kirka bere be ngongor winya ni ken ruori pe dek bicha bichel mon magitieni bene mukere magitigi history me kalam bene kunne charity yeah so lom odwa apoy loke erpe be doy wi wagi topic matene pen ka o chak don I en wabe ngak ken ngak ja kwero matek pa be da ye erpe ni bed well apa okay the lies Uganda tiga wachi joma gimiro ni gien joma gitam ni gien gitwero timo nema be loe parwara chana gi chio miero gien butim dong labon ribe kilo ada gien mo mabe peo obitime iya choli iya pa lo daba ye rodor te lo ti ko wengen in meti kitama be ni kato kama leng emi wati ye ka intien chak yupi mo duong dano wak dano bin ber ko nguwiny migi ni kadon ke be cher ki dege kira road block te ya pare wa wachiro ata ri per ta ka wati ga nyalo tuwa pe ni man no lok met mata e ti ta kere kenon pe nyer ben pe genge no ya nyar tinomo no yeah nyar tinomo la bon ripe wan po betwero lo pa okelo Joseph Drani ha nyenge lo nying makwejere Drani no nyero ribu gena ribu nyinge weng na chara mer ko wan yang mabe yeah tira nge na nan e kwano nying ine ato pe na no nying okelo Drani ni Joseph pada kwano Drani e kwano bene ato pe dong ne chale rama tamane okay o gena obete makeja kada we atino pa kwano mabe issues of Apaa Balalo taking the land in Acoli and the cattle rustling in Acoli needs immediate redress. Niendo piara dek medua bungwendo pino en kong wanen kong ker pa Acoli unyo ker pa lutela unyo gubu pa lutela Acoli ma wando no yer ge ma waker gene kom gini pian gene no dongu mogo ni Obutime wakisa anano gemo omil I chimpa de ben inge kuja bero chalwachi lightning chi utuki ruenyo la chwe gogo mako chi liva anano omin kwena tap chi tikiruenyo bero otum wachi giga kwena poleme iwachi ngo ngwale no tika loko pat mene no furi tira bra ko ya kai po okay pen ke bora ka no bin me ts chi o okay mogo and then it took some time ko chako okay tuoti mo kija Ibir ka wacho lokane no do piera yes dak me do mambo ngwan lakani ndo pierde rabi kate kere utimo kija lutua man rom me dan lobo mo wan wati kere Uganda ma mer ber chal disco light chamo ken dugu bene chamo ken man dan lobo ma wan wati kere ka ene be ma tek twal kirka bere dong tega ngoro yo ma me no pe bere twal pen lok ka ngoli o ki kor cha ken be kidmo no mir chan kere bene cher chi ruenyo
Niendo pier de me do ma pungwen ene wan wa mer neno dong kero onyo ruom nyo gubu palutela ma wan wa kero gen kom gini gen go cher ka telo wa mono kono wibie kono kodong nining enini wek dong kong ngol ma ke kere ma ke wa ni nieno do pier de bolelo wen kong dong bet per ko neno ko wa neno an bero chala kwede ko da ber pale ken pen pian palar dong ber chale we giti ga nyual ka ket ken pen duong giti palar ana mira cher ko palar kama ke wa ni dong no mir ge bet pen ko anen ko da ga dong gi pere ne no dwe eno ni per ge wa pe onong gi dong sika che ne na da dong chabera rio ke kan udong chabera rio ke kan me o ene dok ambe da piara bera rio I think beron nan chaves yeah wano be ne no loke eno ni daga ye de ben dans le moment tien adon non lo dong parle tia da watigi city kot koti watigi biono city mada koreti biono kaya mati ruin mera ruinya wala game be dong pe pian man ge ti timo mere tam ge ke go chalo bodwa kan ipabo ngaro mano berka chala food message kumene penga amaro achina tipabo so anati doha kata manti e gulf e middle east kan ka koro chago chue maraya da an bene romo chue ki chel mwaga chel eno chue ne mabu chue ne mogo na go wadano mat perwen no kawanyo pongo pi kan ya gena Mandela kiri beru wachi ko sense po memene kiri ka che in pian we po kar mone na ana ker mere modo gena pi modo di kalbora ka en we modo kom ku pen mayot kar mono kar ruenyo ne jal gine ruenyo wa majal tek dong gi mo chakot pi mo chakot anyi kom ngom dong sipede de pa ne I think kiri ka ngire ngwej yeah but not the complaint ma wati ye loka balero ge nga ge ni wan be kor ti waneno atam eni wa be lo ye la chen etro lo ke be you don't bosco ko tiga wani the ben I have heard you I will do the needful bro share your details so that we reach you thank you mera bosco court nen kong nama matiga wot piny enoni mono enoni namba ma o bora ti mabene nying mano bikati ki ye nying mano kichoini otema Bernard Festo mano ti ye ka kenyo so di bene eno ki kom Bernard man kin mano bene pia chakne merenge so kada ka no Bernard we man Bernard me eni di ben eno ya atawne pia chak total wekwa konye wuno wekwa timu jemi mano chamu kene en kin mano Acoli wani chia chel gene twer ko odo to ka waribu odo weko ana o bene ikin penya tim jemu ko maba parano internet chamu kene aworo ano mo matie man dano makiluo nyeni temakija manak dano makiluo nyeni Philly Fielder the problem with our leaders they just think about their families what they earn what their families what they earn not thinking about the local people God for the innocent will pay them anna na wa loka ina afoy no ina ma tek fielder afoy en ero beba
Ruba in kai te winya bere nyoy te ne la kwet ki ner matene ba ba kong wa ko wan wa lok mo ne ka kan a ruor Yusuf ade o waji ni in bere te joni to twal ada ba ba ti jomu ken ti ga bir ka la nyu wa ka en gi biru ki nyi mir kong bene ya bo e kom gi we wan bene wa nge nga mo mir ki loge ne no pene ka dong ngan mo ken binu nena rio do chien o dange o redu jago nyik dana chela rio kenyo ki boy kolo mon manak kanicha dong eno ba ke konyo ba ke nyut wa yo mati man lega na chala an la dit ben makai te neno tv tiene ila kwet kai lo ba konyo actually tradition forum tv last week people went on social media calling for coin to return and serve them and their land. If the crisis reaches this level of frustration, then um, they are tired and given up. We need to be careful. Yeah. Down maduong kenene again maduong etiga walni kaya no kono ni kon bino no dano mo bidonyo ia dui pilok pa romberu pasen ma dit tutwal mana tawni ini pier tek bot gamente kong bena go yap ke wange pian ngar moro chak choya dui ne chi tiu ku opportunity me apale enini me gam dan choy dan ya dui chi don wando den chan tutwal pada ko mer doge e temme adui en mano ke rwa dan kam ke timu je mugo mano pepeje tutwal ka unga magi keli dong gi mo ken mono kiri rangi mugo ma pepeje ma dong chamu chin i dano gi nga ge mo mugo mano dong pedo no rwata kikit cham mono ki bikeli chi dong loka duong apo loka matek tutwal Acoli forum gana Acoli tradition forum tv apo in pol kare amar ken mi kere loke ero kony be kony to la dugo ko kony wa en fude no mon ma beje Central Africa do ibera lanya kar ka so uncle long putio kuja uncle la dugo ko uncle no mon antigi por mon ma winyi ko bere pa me diet ma peto to ma geno ma dugo uncle pudon kany pe yeah so mon wiye comments ma wanu bere ti kere ka kany dong lutua ano mera fuo dujo me twalo tam me ku kagwak mo achiel rio mo bi kar ko bir inini be furu be kwano karon wa lor kere eto Mandela atamni man per tek bene kong be wo win tam megi magwak ko ni dong ini lor gi kere wek wanen kidio me gi ka kan eni per tek ya anda kon ameta kwan kar manda ka fo uno wen ki kamo ba pare moti kanana wakie wa foyo to twal chwaku tambo wa mono kata kere i comment section now an mara legana tia yene mono dano o kwan kar gi machalo kachela chel bana o lego wono pe jowa wa kato o migiwa lo migiwa wa mageti ya pa geti kadano chan jo manong bana ko go ruin walega ni la chwe oket tibgi kabero me kuch ke jo ma food gi ko walega ni mono la chwe moro gwak gi until wano yo ma yot mitia ko pero me lo ba pa enini pen enigen maraja da ma pomero obet katime achulo karaki peke ma duan da tika wanayano pero makamano chaka matiri ti dira ma budu da pon geno ma dearful ci jima wan wa ching la chwe wa an gara ka tal ana tamoni o kabe beru mambe butayoro kara gara engeo jime man biono ke tagone ci bena o kamo juek bena gara
But Lutela wa umaro go yabuangi. Lutela go yabuangi ke kalkwaro furu umaro. Kenen another immediate solution mama karamu timune. Kitma dong what mala cinca ocharo gikoy ipabone. Dong kumar kikata kit the next step ngoma maro dong kitim umaro bana gian go wek dano unge man pier bana berutek tutual nano. Si pameta te kar maduong tutual wan pol kar wa tiko biono kan wa lok maduong dong wa ta or chawa chet kada ka piarang wa ne wie Yeah. man tuan kar ba so ana fo ma ta kada da kamo ki kan kamo ti kana no ki ye nya Mandela tie kata ipabo man bara ni pabo mano mere nickname ma ana fo ma ta la chui wa ku ka chawa no romo Weda kwan comment ini kadang wa lulu kere. Kun man Moses bena ene futika kubu doge jongole tika waini. To be honest, Lakwed, Rod Yusuf would have been the perfect paramount chief. Tamudo Rwata unka call. Call Anthony be. We are poor local money. Ika chaka mo berchu chak beru loke eroni. Okay, we don't ka kwan loke. Angola ke labulo ke dan pole. You know me. I never supported hosting Ruarachana in such a manner, and my view has never changed. Yeah. Ada Moses, we are po ikare ma wabiti mo show mo eno karagitam ma obu wajati kamaleng ni yo magiti kere me kwanyo ruot nen David Achana me Rio man ruot payera me beri la wiruri pao beru yo ma enel chalo uno beru yo ma be mana eno bi kero clear and clean John we are po benefuri kid ma eno choy kere si atam ne enini en wai bene position put pe lake ento Rod Yusuf ki neno ne ono ruate. Yeah, Rod Yusuf ruate. Kirga beri ngaru o tema ke same di ono da adolo mere oh bitu inge an ma an ma cha nge ki Rod Yusuf ada ona ber kata ma ro da chana na ber ne nge chana anange mere ano pen we are po ki gulai school bi ono lok mo ki chel we are people I think around 211 Chi aber kata mana ini na cha ruara cha ono ba pange waruara chana bo no food pana no yeah he's a very organized person, very organized, taking edge mapedong te kwar ke ken kon ka wai punya kon ki kwolobo punya ma ini go wi to get there. He's very patient. La dito rom biro chala enana nen wan wa cha shoni wa wachi kage wani yup ti chawa adek medi wo la dito obebino ario kinuchu unyo ben ario. He will sit for 1 hour and wait. La diti okay, ote makeja party advertising nyo ben party ero la diti dano ma mir dano ngeni gere tigi ngej maduong loke wabi loko la chen an bene wani kere ana monu bere yelani en benu ga ruata ke ruot me payera en bene pura chele en ga ruate ke ruot Yusuf Ade pen wachigi lok maduong ma ana mera a lok ruodi chi enoni ubikate kirka beti diri ni bene no atigi lok ke man honorable odongoto ma wabenywa ko lok manana wane kere chi won bene bu bineno kate yam kakany man
lok mano duong lok maduong malupe kit me Apaa kidong mukere mapapat bene ya pien ingeo tam padano ber kakare mapat sido en bene no tigi lok awaja si kutian ni ene wati wakero ki mok ni dirin no one wati ga lok kachel wakere si atawne man bene pera be bere tek to wal ni mere ka chenen pe subscribing channel ma megwa chino mere tim be subscribing ko itinen waki tar palu ke tinen waki la tv man wang lo ten pangara chel si subscribing kidong bene ma tin ma megwa kidong gin mana nen jongole Moses Otimo ma en kilwoni super chat super thanks ko gi nga gene in tim bene be cho wero bien ka kan wero be konyo wa kin menen budget economy ne be peyot ki yunga kan wero kel bot ulok ka enini ya mana tawne per ter ti man loke ma eno kate kere o kare kere ma leng mati clean kidong audio pa mar ka tenyu comments utima ke jalu tu piano mi ronwa ke kan pa mar ka tenyu comments pangar mo ano chare wachi I live with the guilt watching please God help us our brothers are dying like houseflies man lok pa audio Daniel audio Daniel nyo audio Daniel ya ene lok ma mega ma eno kate kere matika lega dong borlu ba direct ma ene ni dong alega ma wan pa dong ngoro ko arwa kwana beno wa comment dong pere ye ba inde tim kit ma en Daniel wajene word pala cham tuj mere la chen dong tien ka ene ni maono ana mer twal word pala cham ana na wajni nama matipa ka kenyu piny ka kenyu ni no mir in ke tim ke kube kere kon wek bene chidong ber kai itia kube kere cho enyi ene no word pala chame wera nge pien lok tie mu mir wan wa lok wakiri eto food pe wa lo mano pebe chike kube kere nama matiga reon piny ka kenyu ni wek no kiri whatsapp kiri ka de ka goya kupiri ni po mar donyo piene wunu neno kit ma disco line me majo me tiga time kere ka kany donc en tiga waj beni di ben lutela magen ki ya chole aye gi pero ki aye gi pere ki wara ikom ruat me ruat megi chidong pengat mo oyel rodi megwa ento lutela mawan wayero aye gen gitie kanyar wan lutena choli okay mantama en beno kate kere now lutua andong anamete korgitama mega magike kuno awachini me chela apoyo medi chunyu menen wa ni chakya chakne o kere wa kupiri mado wan wa lorne lutua jema titimi apa jema liet totwal and the ben in chunya gar marach totwal macham kana I go emotional ama ka in ngarmo itinen wa ka ini ma in you a good counselor town pier tek ben an ne mo kon ben abir karwar counselors ben de jene mu kene ma ana donyi ye ano chi donyo ma rema dada iwia reme koma machao ke no kir yor me wi an ber peron ber twal ya nyim ka ber ka mete ka donyi kori lok mo ma kama enini pien pangeo ikira ka cha lok mone ano adonyo tutti yet twal ma no to da gin koma gin mati koma chito mogo alan jeme mogo matika temel ina no chao kene ka ana donyo aneno erna no gino mo magitika temne bene peke ngat mo matika kata ti bene peke met ne negi jogloke eni ano cherche rem do gino mo mano bene pepe ki wiya pian chao kene ka chal ki show kameni ka dok kong no mira beta le ling kong neno ano chal we ka dok cha beto le ling mano pebe ikir me yor ko munu nyang ma be lok kit ma no wi dano tiyo kere chiwa timu be
wachung ka chel na la wot wana na chel comment section kenyo wine la bon repe wan po betwer chok lo kapa ini ipero mati Acoli ka kan kon mo mani obidugu kaka ini pere lutena ma pere po wachere lokko ma dui madi chan gen gitigi mudugu gen ma gen gitiker ki mudugu ma peke kwanyo ki bot kini loke wan po nge ter po wachere kaka mo ma remo bi onyi ye ka wa bi chero kun wachere ka ne lok ma pat ka lutela ma mego berwar ki lutela pa madi ka be ka ki bi kar ki lok ka kenyo chi ki kar ki lok mano tie mano ki mogo ikien tela ma yung kan ki tela mai mari nen kong man pa bol. Okay, I had a very good conversation. He won't come my beach. Won't come my beach. Me moya. Me a chill. En mara chuli way ruam malaman. Well, that won't come my beach. Yin madu yongo chunye lawyer. En me nani. Dano ma ben wat. Botgi. Machala tela ben bot. Ma betio la tela bot wachalo. La dit honorable Jarma Penduz. En tiki road second no. Lutela li eni. Gipere ki ngech. Gipere ki lok mo ki ken. Gipere ki lok mo ki ken. Ana ngeo neno ngat ma loko loka ta ki lok mano tiu kukule. A ngeo gini ene. Ngata loko lok kongola pena ngeo neno ne. Gini ini project ngaru mo nen chalo. Nen kerana nen wanwe tika bero ni. Karwuri ke kwara memari a binu kaka en meter kama yeng meter kama leng me yar ne yen gi pere ki lok mo gi pere ki tamo ite maraj ben gi tika kwer kama leng tim en ite maraj lutela ben tika lok leba chele enuni chi nga ki kome matika timo gini enuni botwa apa anga enuni ngo madong ti ya pa ka kenyo makakamo matitidi ni uwek tuare wa wa chiet kamo mano umiyo borwa compensation marwate loyo mano unego wa nega mana te lok bot in ngat mon ma tigi project ya pa ni ma tiga mirre mu onyu tumo yeni utemu wa be ubin chu lok ma ilyo ma pore ni wan watigi neno ni yop mo gwa nyo ko pagamento nyo gwa pa nga mo ni ti dong umir beti ngom makakany chi wunu cher ting chena en man no chena ben marwate ba ucher no ngom gwa ka mo ke ken lo ba chole ka kanyo ben ka dong ngar mo mutaw ni ngol na mo cher yu ka roma ben kai mi chena marwate we ko chere we ke we ka pa ka kenyo mo ene da to toke kitetem ento wi ube po wili ingome ene ngoma pa ko ngag egoni joke ngo yiko kwer giti ngom liele giti ka kenyu lutiano giti ka kenyu miena tika kenyu o miena tika kenyu la miena tika kenyu kwarna tika kenyu ma ene don gang ma en padak mer cherka mo ma in pera ma raising nyo pera mu ruchu da pangarmane kwiji me wai ni a ka chiu tim wa be o kata kilora da won jo money ma tika onyo remo me kwa ya pano kata kilora da ko wachi ni watimu ka man miena nenda koke komun tena choli ma tiki nge madak
kero moni ko nyo chien u tie ma beno ram ber ki yo ma ram mai nyo kong ber ki nyang ngo ma ti ya pa we ka ki lo tam me kong ki lo kom tam me kome te nene ki lo kom tam ki kome ma ga wai okay ka dong gi mo te ngom ka ene 100% ma roman ko mer gang kwan ko mer oriat ko mer guri maleng ko mer ngo tam enu ka to maleng kumbiri wan watigi lutino ma megwa igamente machalo mao matie minister me lok me ngolo kop watiki dano mogo madong guyweyo ki tich lungol kop mogo chalo judge Galdiano watiki achuli mago kwan watiki kubiri ki chief justice malangol kop madiet gian achuli ka odake lok me contract mano achuli bi mogo ne kigamente gien go chunga kenyo matek kachoyo tam mapepo wara chuli unu kukule lukongola mu chamo chen pa chuli an mer kiri dire ni kirki di woni chen pa chuli nyo chen pa joma tiga to ki ya pa chak dewu chot labo without fail mirbego o prompt in time tere lor pak wani tap date start poyo matek nenwa Lakwa TV wipo will subscribing man wabir wata dare cheng chabet manyen kuno wakeli lok manyen poyo tutwal rot mapolo met botu gum